fulani katika moyo wako, ukaba wikoreye umuntu mu mutima wawe, unaenda na huyo mtu miaka na miaka umebeba katika moyo wake, ukagenda n'umuntu mu mutima imyaka n'imyaka umwikoreye, atakuchosha, azakunaniza, azakuremerera. Mtu mmoja akasema, umuntu umwe aravuga, wanadamu ni wazito mno, abantu bararemereye, bararuhije, tukijaribu kuwabeba watatulemea, ni vizuri tuwashushe. Nidushaka kubikorera bizatugora, ni ngombwa ngo tubature. Inawezekana umebeba watu katika moyo wako na katika maisha yako, birashoboka ko wikoreye abantu mu mutima wawe mu buzima bwawe, watakuchosha kweli kweli, bazakunaniza, watatatiza safari yako na mashindano yako, urugendo rwawe ruzakugora kubera bo. Waondoe hawa watu, waache hawa watu, washushe katika moyo wako, bakure mu mutima, bature hasi aba bantu, bashyire hasi bose, bashyire. Na hasa watu ambao wamekukosea, wamekuumiza, nubwo abantu bagukoshereje, bakubabaje, umewabeba katika moyo wako, warabikoreye mu mutima wawe, unaenda nao kila siku, urabagenda n'iminsi yose, unasema lakini yule mtu yule hata kama Biblia inasema kusamehe, lakini ni ngumu sana kumsamehe huyo. Uravuga uturiya mu nibyo yankoreye, nubwo Biblia ivuga kubabarira, ariko biragoye kumubabarira. Asubuhi ya leo Roho Mtakatifu anasema, hebu mshushe yule mtu katika moyo wako. Muri iki gitondo umwuka aravuze ngo uwo muntu muture, mushyire hasi. Atakulemea katika mashindano yaliyowekwa mbele yako, kuko azakuremerera mu marushanwa ari imbere yawe. Uchungu ambao unaweza kumeshika moyo wako na hutaki kuachilia wala kusamehe, inaweza kuwa mzigo mzito katika moyo wako. Uwo mubabaro ufite mu mutima udashaka kureka ngo ubabarire, bizakubera umutwaro ukomeye mu marushanwa yawe. Mtakatifu anasema, weka kando kila mzigo mzito. Umwuka wera aravuze ngo dushyire ku ruhande ibituremerera byose. Weka kando kila mzigo mzito, shyira ku ruhande ibikuremereye byose, ili uweze kwenda vizuri katika mashindano yaliyowekwa mbele yako, kugira ngo ubashe kugenda neza mu marushanwa yashyizwe imbere yawe. Lakini hata maisha yanaweza kuwa mzigo mzito sana, ndetse n'imibereho bishobora kukubera umutwaro uremereye. Unajaribu kubeba maisha yako peke yako kwa nguvu zako mwenyewe, ushaka kwikorera ubuzima bwawe wowe ubwawe n'imbaraga zawe, na unaona kama mambo hayaendi, mambo ni magumu, unavunjika moyo, unakata tamaa. Yanaweza kutatiza maisha yako ya safari ya wokovu wako na mashindano yaliwekwa mbele yako. Ukabona ubuzima n'imibereho biragoye, biraruhije, bishobora kukubera inzitizi mu rugendo rwawe rujya mu ijuru. Kwa mara nyingine tena na wasalimia wote katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Nanone nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tusalimiane. Turamukanye. Nina jambo lingine nataka tujifunze kwalo. Fitirindi jambo nshaka ko twiga. Mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Imirwa intambara zashyizwe imbere yacu. Mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Intambara zashyizwe imbere yacu. Waebrania 12 mstari wake wa kwanza. Abaheburayo ibice 12 umurongo wa mbere. Tutasoma mstari wa kwanza na wa pili. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Waebrania sura yake ya pili, sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Abaheburayo ibice 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa furaha iliyowekwa mbele yake aliusamiri msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye, dutumbira Yesu Kristo wenyine, ari we wabanze ryo kwizera, kandi ari we ugusohoza rwose, yihanganiye umusaraba
kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Mwandikaji wa barua hii ya Waebrania anatuonyesha ya kwamba tunapookoka tumeingia kwenye mashindano. Uyu mwanditsi aratwereka ko iyo dukijijwe twinjira mu ntambara cyangwa mu bigeragezo. Ni kama wale wanaoingia katika mashindano ya kukimbia wapate kushinda, cyangwa mu marushanwa, abantu bari mu marushanwa yo kwiruka kugira ngo babone intsinzi. Na sisi watu wa Mungu tulipookoka tumeingia kwenye mashindano. Kandi natwe abantu b'Imana iyo dukijijwe tuba twinjiye mu marushanwa. Na kwa kuonyesha kwamba kweli tuko kwenye mashindano, icyerekana ko turi mu marushanwa, Yesu akizungumza na makanisa yale ya Asia ndogo katika Ufunuo. Yesu ubwo aganira n'amatorero muri Asia ntoya hariya mu gitabo cy'ibyahishuwe, anajaribu kusema kwa kila kanisa. Agerageza kuvuga kuri buri torero. Hebu tusome kidogo habari anazozungumza kwa kila kanisa pale. Reka tuvuge gatoya ibyo yaganiriye na buri torero. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 7. Ibyahishuwe ibice 2 umurongo wa 7. Anasema namna gani hapo? Aravuga ngo iki hano? Anasema ya kwamba yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Yeye ashindaye nitampa kula matunda, unesha nzamuha kurya ku mbuto. Mstari wa 11 wa sura hiyo ya 2. Umurongo wa 11 muri icyo gice cya 2. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Mstari wa 17 katika sura ile 17 muri icyo gice nanone. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa. Unesha nzamuha kuri manu yahishwe. Nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asiyolijua mtu ila yeye aliyelipokea. Muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse uri hawe. Sura ya 3. Ibice 3 ya sura ya Ufunuo hiyo muri cyo gitabo cy'ibyahishuwe. Mstari wa 12 umurongo wa 12. Anasema Yesu namna gani pale? Hano Yesu aravuga ngo iki? Ujumbe wake kwa kanisa la Philadelphia anasema hivi. Ubutumwa ku itorero ry'i Philadelphia aravuga gutya. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye. Sura ya 3 ile 21. Muri ibyo bice nanone 3 umurongo wa 21. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, kama mimi niliyeshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Nkuko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Maneno haya yanaonyesha ya kwamba ingawa tumeokoka bado kuna mashindano mbele yetu. Nubwo twakijijwe turi mu marushanwa cyangwa se turi mu mirwano. Na ndio maana mwandikaji wa Waebrania anasema hivi. Niyo mpamvu wandikiye Abaheburayo avuga gutya. Tunazungukwa na wingu la mashahidi. Tuzengurutswe n'igicu cy'abahamya. Katika kila mashindano kuna watu wanaotazama wale washindanao. Kandi muri buri ntambara, muri buri marushanwa hari abantu barimo bareba uko bigenda. Na katika watazamaji wote kuna makundi mawili. Kandi mu barimo bareba harimo ibyiciro bibiri. Wengine wanashangilia wale wanaoshindana ili washinde kwa halali. Ili washinde katika mashindano hayo. Bamwe barimo barafana abarimo banesha kugira ngo baneshe, barimo barwana kugira ngo baneshe. Lakini wengine wanazomea kwamba hawa washindwe pia. Kandi abandi nabo bari gukomera bavuga ngo aba batsindwe. Sasa mwandikaji wa Waebrania anasema hata sisi tuna wingu la mashahidi
wanaoangalia mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Natwe dufite igicu cy'abahamya barimo bareba amarushanwa yadushizwe imbere. Na mashahidi wengine wangependa tushinde vizuri. Abahamya bamwe barifuza ko dutsinda tukanesha neza. Wengine hawapendi, wanangetamani tushindwe. Abandi ntango babikunze barashaka ko dutsindwa. Nimewaita mashahidi wale abo bahamya nabise wanaweza kuwa kama makundi manne hivi. Barimo ibyiciro bine. Wa kwanza ni shetani. Wa mbere ni Satani. Yeye naye ni mashahidi, anaangalia tunavyopiga mbio katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Kandi nawe n'umufana urimo kureba uburyo turimo turwana, uburyo turimo turushanwa. Na huyu si mzuri kabisa hata kidogo. Ntango ari mwiza na gake. Hatutaki mema katika mashindano haya. Ntango adushakira ibyiza muri intambara. Angejaribu hata kuweka vikwazo mbalimbali ili tushindwe kumaliza mashindano hayo. Azana ibidusitaza kugira ngo dutsindwe muri aya marushanwa. Na wakati mwingine anazungumza na sisi kutushawishi tusahau mashindano yaliyoko mbele yetu. Cyangwa ubundi akaza kutuganiriza ngo twibagirwe amarushanwa n'intambara zituri imbere. Na wakati mwingine anatuvunja moyo ili tusiendelee katika mashindano hayo. Kandi ubundi akatunaniza umutima ngo tudakomeza muri ayo marushanwa. Hata yeye ni mashahidi. Kandi nawe rwose ari muri abo bafana. Mashahidi namba 2. Abandi bahamya cyangwa abafana ba kabiri ni wanadamu wale wanaokaa katikati yetu, tunaokaa katikati yao. N'abana b'abantu turi kumwe. Wale nao wanajaribu na wale si wengine si wazuri sana. Nabo harimo abatari beza cyane. Wanatuambia hautaweza kumaliza, hautaweza kumaliza. Arabatubwira ngo ntuzashobora kurangiza. Utashindwa tu. Uzaneshwa. Na wakati mwingine ulipookoka ugiye wakirijwe walikupatia tutaona kama utaweza, tunakupa mwezi mmoja tutaona kama utaendelea. Igihe wakijijwe barakubwira ngo tugaye kwezi kumwe ntuzabishobora. Unaendelea. Turakomeje. Wakakupa mwaka mmoja. Bakamugira inama. Unaendelea. Ugakomeza. Wamekupa miaka 5. Bakaguha 5. Unaendelea. Ugakomeza. Maana wanatazama namna gani utamaliza mashindano uliyoyaanza. Bakareba uburyo uzarangiza amarushanwa watangiye. Hawa si wazuri sana pia. Abo nabo si beza. Wale wanatuzomea, wanataka tushindwe pia. Baradukomera bagira ngo dutsindwe. Wale tunakaa katikati yao. Kandi dutuye hagati yao. Hawa ni mashahidi wengine. Abo nabo n'abandi bahamya. Lakini kuna mashahidi wengine wazuri. Hari abahamya beza. Mashahidi mwingine ni wale malaika wa mbinguni, wa malaika wa Bwana Yesu. Na abamalaika bari mu ijuru, abamalaika ba Yesu. Wale ni mashahidi wazuri, wanatutia moyo, wanatuhimiza tuendelee katika mashindano yaliyoko mbele yetu. Na abafana beza, na abahamya beza baradukomeza, baradushima. Roho Mtakatifu akiwa mmoja wao pia. Kandi umwuka wera nawe ari muri abo. Yeye anatutia moyo, anatusaidia, endelea, usikate tamaa, endelea, usivunjike moyo. Adukomeza umutima wango, mukomeze ntucike intege, ntucogore mu mutima. Wakati mwingine tukisikia tumechoka, anaanza kututia nguvu, endelea, umalize mashindano yaliyowekwa mbele yako. Gihe kimwe bakabona ko tugiye kunanirwa, ariko umwuka akavuga komeza urwane. Yeye ni mashahidi mwingine huyo. Uwo ni umufana mwiza, ni umuhamya mwiza. Kwa hiyo wanatutazama tunavyopiga mbio katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Abo ngabo bareba uburyo turimo turwana mu ntambara zadushizwe imbere. Na sasa kwa sababu tumo katika mashindano haya, tukivuga muri aya marushanwa, mwandikaji wa Waebrania anajaribu kuonyesha, wandikiye Abaheburayo aragerageza kugaragaza, ili tushinde katika mashindano hayo yaliyowekwa mbele yetu, kugira ngo tuneshe muri izi ntambara zadushizwe imbere. Kwanza tunahitaji kuweka kando kila mzigo mzito. Tugomba gushyira ku ruhande kwiyambura ibituremerera byose. Tuache kila kitu ambacho kinaweza kutatiza mashindano yetu, kutuzuia turudi nyuma ili tusiendelee katika mashindano hayo. Tukureho ikintu cyose gishobora kutubuza kurwana neza. Mnafahamu wale wanaoshindana katika mashindano ya kukimbia.
muzi abajya barushanwa mu kwiruka hawawezi kukimbia wamevaa suti kama nilivyovaa mimi hapa. ntango bajya biruka nka bambaye ikote nk'uko nambaye. Watachoka, hata hizi nguo zinaanza kuwa mzigo mzito sana. Bananirwa kuko imyenda iraremereye. Wanavaa nguo maalum ili waweze kupiga mbio vizuri katika mashindano yaliyowekwa. Bambara imyenda yagenewe amarushanwa y'abirukanka. Na sisi katika mashindano haya tunaambiwa, kandi natwe muri aya marushanwa turabwirwa, tuweke kando kila mzigo mzito, twiyambure ibituremerera byose, ili tuweze kushinda katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu, kugira ngo tubashe gutsinda mu marushanwa yadushize imbere. Biblia ikisema mzigo mzito, Biblia ivuze ikituremerera, haimaanishi ni dhambi tu. Unaona hapo, ntango bivuga ibyaha gusa. Kuna mambo mawili yametajwa pale. Hari amagambo abiri avugwa hano. Kuna mzigo mzito, hari umutwaro uremereye, na kuna dhambi tuzingayo kwa upesi. hari n'ibyaha bitwizingiraho vuba. Kwa hiyo ni mambo mawili tofauti hapa. Na amagambo biranyuranye. Ina maana mambo, kunaweza kuwepo mizigo mizito tunayobeba ili tuende nayo katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Birashoboka ko hari indi mitwaro iremereye twikorera tukajya muri ayo marushanwa. Tukijaribu kubeba hiyo mizigo mizito tutachoka sana. Nitwikorera iyo mitwaro tuzananirwa. Si ajabu tukashindwa kuendelea katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Ntango ari igitangaza kunanirwa gukomeza mu marushanwa yadushyizwe imbere. Mizigo inaweza sio dhambi peke yake. Ntango iyo mitwaro ari ibyaha gusa. Lakini inawezekana hata wanadamu wanaweza kuwa mzigo mzito katika maisha yako. Birashoboka ko n'umwana w'umuntu yakubera umutwaro kuremereye mu buzima bwawe. Unambeba fulani katika moyo wako, ukaba wikoreye umuntu mu mutima wawe. Unaenda na huyo mtu miaka na miaka, umebeba katika moyo wake. Ukagenda n'umuntu mu mutima imyaka n'imyaka umwikoreye. Atakuchosha, azakunaniza, azakuremerera. Mtu mmoja akasema, umuntu umwe aravuga, wanadamu ni wazito mno, abantu bararemereye, bararuhije. Tukijaribu kuwabeba watatulemea, ni vizuri tuwashushe. Nidushaka kubikorera bizatugora, ni ngombwa ngo tubature. Inawezekana umebeba watu katika moyo wako na katika maisha yako. Birashoboka ko wikoreye abantu mu mutima wawe mu buzima bwawe. Watakuchosha kweli kweli. Bazakunaniza. Watatatiza safari yako na mashindano yako. Urugendo rwawe ruzakugora kubera bo. Waondoe hawa watu, waache hawa watu, washushe katika moyo wako. Bakure mu mutima, bature hasi aba bantu, bashyire hasi bose bashyire. Na hasa watu ambao wamekukosea, wamekuumiza. Nubwo abantu bagukoshereje, bakubabaje, umewabeba katika moyo wako, warabikoreye mu mutima wawe. Unaenda nao kila siku, urabagenda n'iminsi yose. Unasema lakini yule mtu yule hata kama Biblia inasema kusamehe, lakini ni ngumu sana kumsamehe huyo. Uravuga uturiya mu nibyo yankoreye, nubwo Biblia ivuga kubabarira, ariko biragoye kumubabarira. Asubuhi ya leo Roho Mtakatifu anasema, hebu mshushe yule mtu katika moyo wako. Muri iki gitondo umwuka aravuze ngo uwo muntu muture, mushyire hasi. Atakulemea katika mashindano yaliyowekwa mbele yako, kuko azakuremerera mu marushanwa ari imbere yawe. Uchungu ambao unaweza kumeshika moyo wako na hutaki kuachilia wala kusamehe, inaweza kuwa mzigo mzito katika moyo wako. Uwo mubabaro ufite mu mutima udashaka kureka ngo ubabarire, bizakubera umutwaro ukomeye mu marushanwa yawe. Mtakatifu anasema, weka kando kila mzigo mzito. Umwuka wera aravuze ngo dushyire ku ruhande ibituremerera byose. Weka kando kila mzigo mzito. Shyira ku ruhande ibikuremereye byose, ili uweze kwenda vizuri katika mashindano yaliyowekwa mbele yako, kugira ngo ubashe kugenda neza mu marushanwa yashyizwe imbere yawe. Lakini hata maisha yanaweza kuwa mzigo mzito sana. Ndetse n'imibereho bishobora kukubera umutwaro uremereye. Unajaribu kubeba maisha yako peke yako kwa nguvu zako mwenyewe. Ushaka kwikorera ubuzima bwawe wowe ubwawe n'imbaraga zawe. Na unaona kama mambo hayaendi, mambo ni magumu, unavunjika moyo, unakata tamaa. Yanaweza kutatiza maisha yako ya safari ya wokovu wako na mashindano yaliyowekwa mbele yako. Ukabona ubuzima n'imibereho biragoye, biraruhije, bishobora kukubera inzitizi mu rugendo rwawe rujya mu ijuru. Ni vizuri sana uweke kando kila mzigo mzito. Ni ngombwa ngo ushyire ku ruhande buri mutwaro uremereye. Usibebe mizigo katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Ntuyimwikorere imitwaro mu marushanwa yadushyizwe imbere. Yaweke kando, yaweke pembeni. Bishyire ku ruhande, bishyire ku ruhande.
ruhande, ili upige mbio vizuri katika mashindano yaliyowekwa mbele yako, kugira ngo urwane neza cyangwa wihute mu marushanwa ari imbere yawe. Lakini sio hiyo tu, mizigo inaweza kuwa mingine aina mbalimbali. Kandi si ibyo gusa, imitwaro ishobora kuba myinshi y'uburyo bumwe n'ubundi, yale ambayo inaweza hata kukuchelewesha usiendelee vizuri kupiga mbio katika mashindano yaliyowekwa mbele yako, yanaweza kuwa mzigo mzito pia kwa maisha yako. Ibintu byose bishobora kukuremerera, bishobora kukubuza kurushanwa, ibyo byose ni umutwaro ukuremereyemo. Tuweke kando hayo yote, tubishyire ku ruhande byose. Lakini sio kuweka kando tu peke yake, ntabwo ari ukubishyira ku ruhande gusa, mengine weka katika mabega ya Yesu. Ibindi ubishyire ubyikoreze Yesu. Yeye anatoa mwito katika Mathayo sura 11 pale. Arahamagara muri Matayo hari ibice 11. Ule mstari wa 28. Murongo wa 28. Anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao. Aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe. Na wenye kulemewa na mizigo. Abaremerewe n'imitwaro. Na mimi nitawapumzisha. Nanjye nzabaha uburuhukiro. Peleka mizigo hiyo katika mabega ya Yesu. Ibyo byikoreze Yesu ku mutwe we. Mabega yake yamehakikishwa kubeba mizigo yako yote. Ibitugu bye byashyiriweho kwikorera iyo mitwaro yose, ili uweze kupiga mbio katika mashindano yaliyowekwa mbele yako, kugira ngo ubashe kuyihuta kugenda nta kikuremereye mu marushanwa ari imbere yawe. Weka kando kila mzigo mzito, shyira ku ruhande umutwaro wose. Lakini imetajwa pia na dhambi ituzingayo kwa upesi, ni icyaha kitwizingiraho vuba. Mambo yanayoingia katika maisha yetu bila kutarajia, tuondoe hayo pia katika maisha yetu. Ibyo byinjira mu buzima bwacu bw'umwuka tutari duteganyije, tubishyire ku ruhande. Kwa maneno mengine, tuungame, tutubu, tuombe rehema kwa Mungu, ili dhambi ile isianze kutufunga, tushindwe kuendelea katika mashindano yako. Mu yandi magambo, twihane, twature kugira ngo bitaturemerera. Kuna mdudu anaitwa baibui. Hari agakoko bita baibui, ndumva nahise nkamenya mu Kinyarwanda. Baibui huyu huwa anakunya vinyuzi nyuzi. Ni igitagangurirwa. Akitaka kunasa, akitaka unaona kinyuzi chake ni kadogo kadogo hivi. Gira akadodo gatoya. Lakini anapotupa kale kanyavu kake, iyo yohereje akadodo kwa yule inzi, kakohereza ku isazi au kumdudu mwingine yoyote, cyangwa ku kandi gakoko, anatupa mara ya kwanza, yohereza rimwe, anatupa mara nyingine tena, nanone kikohereza bwa kabiri. Kama inzi hafanyi maarifa kutoa ile mara moja, iyo ako gakoko katabashije guhita kiyambura, ataongeza tena, irongera ikohereza kadodo, kongera ikohereza kandi kadodo, kikongera kikohereza kandi kadodo. Sasa inzi hataweza kujinasua kutoka katika hizo nyuzi ndogo hizo. Noneho agakoko kakaba kamaze guhambirwa n'igitagangurirwa, ntigashobora kunyeganyega. Hizo nyuzi ndogo zaweza kufananishwa kama dhambi inayotuzingira kwa upesi. Kandi utwo tudogodo dutoya dushobora kugereranwa n'ibyaha bigenda bitwizingiraho vuba. Mambo yasiyompendeza Mungu yanayokuja ghafla katika maisha yetu. Ibintu bitanezeza Imana ntango biza uwo mwanya mu buzima bwacu, katika mawazo yetu, mu bitekerezo byacu, mioyo yetu, mu mitima yacu. Tukibaki tukifikiria hayo peke yake, tugiraho tugitekereza gusa, ghafla tunajikuta tumekuwa watumwa wa mambo hayo na hatutaweza kujiondoa. Kandi mu mwanya mutoya tugasanga twabaye imbata z'ibintu bibi mu bitekerezo, mu buzima tudashobora kubyiyaka. Kwa hiyo ni vizuri pia tuweke kando hayo mambo mara moja katika maisha yetu yanapojitokeza. Kandi ni ngombwa ngo dushyire ku ruhande ibyo byose biza by'ibyaha bitwizingiraho vuba, ili tushinde katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu, kugira ngo tubashe gutsinda mu marushanwa yacu. Na tukifanya vile tunapata ushindi katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Kandi iyo dukoze dutyo tubona intsinzi mu marushanwa yacu. Paulo anatuambia jambo lingine pia. Paulo anatubwira indi jambo nanone ambalo linaweza kutusaidia pia kuendelea vizuri katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu, kandi riri bugufashe kugira ngo urushanwe neza mu marushanwa yadushyizwe imbere.
tunahitaji, anashuhudia yeye mwenyewe, tunahitaji pia kujizuia kwa yale mambo ambayo yanaweza kutatiza safari yetu na mashindano yetu. Tugomba kwirinda cyangwa se kwitandukanya n'ibintu bishobora kutunaniza mu rugendo. Wale wanaoshindana katika mashindano yanayowekwa, wanaoshindana kwa kukimbia, kwa michezo mbalimbali, kuna mambo inabidi wajizuie kwayo. Bariya barushanwa birukanka hari ibintu bajya birinda. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 24. Abakorino ba mbere ibice 9 umurongo wa 24. Wakorintho wa kwanza sura ya 9:24. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorine ibice 9 umurongo wa 24. Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote? 24 9:24. Wa kwanza. Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Na kila shindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapate taji haribikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kwamba si kama asitae. Napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa, bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikisha kuwahubiria wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Abakorino ba mbere ibice 9 umurongo wa 24. Ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko ugororerwa akabumwe? Namwe abariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe itangirika. Nuko nanjye ndiruka, ariko sinkutazi aho njya. Nkubitana ibipfunsi, ariko sinkuhusha, ahubwo mbabaza umubiri wanjye, nkukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi, nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Paulo anatuonyesha ya kwamba katika mashindano wale washindanao hujizuia katika mambo mbalimbali. Paulo ari kutwereka ko mu marushanwa umuntu yirinda muri byose, kusudi aweke mwili wake kuweza kuwa mwepesi, kuweza kushinda mashindano hayo yamewekwa mbele yake. Kugira ngo umubiri wawe uworoshye ubashe gutsinda mu marushanwa yo kwiruka. Hakuri hovyo. Ntango umuntu apfa kurya ibyo abonye no kunywa ibyo abonye. Labda wale wenye kushindana na mangumi wale wenye mangumi wale, ndetse n'abariya bakora amarushanwa yitera amakofi, wale ndio labda wanaweza kula makilo mengi ili wawe na kilo nyingi za kupigana, kutupa ngumi namna hiyo yenye nguvu sana. Bashobora kurya ibintu byinshi kugira ngo bagire imbaraga zo gutera ibipfunsi. Lakini kuna mashindano mengine, ariko harandi marushanwa lazima ujizuie mambo kadhaa wa kadhaa. Ugomba kugira ibyo wirinda. Kule Tanzania ninaona wale wasichana wanaogombea umisi. Ariya muri Tanzania njya ndeba abakobwa bajya mu marushanwa y'abanyampinga. Nadhani hata Rwanda wapo. Kandi no mu Rwanda birahaba. Anatakiwa awe na kilo kiasi fulani, na umbo kiasi fulani, tumbo lisiwepo. Kwa hiyo anakula kidogo sana. Agomba kuba hari taye runaka afite ntoya iringaniye, bityo rero akarya utuntu duke cyane. Atengeneze ile shape yake, umbo lake kwa kadri ya madai ya umisi, apate kufanana hiyo ili ashinde katika mashindano hayo, kugira ngo agire taye nziza ikwiriye ba miss. Kwa hiyo hali ovyo kubw'ibyo ntango aryagagura, achukui chochote, ntango apfa kurya icyo abonye. Hata wanaokimbia wengine wanajizuia na hilo na lile na lile. Nako abirukanka nabo birinda muri ibyo byose. Na sisi tunashauriwa vivyo hivyo, kandi natwe duhawe ubwo bujyanama. Kama tunataka kushinda katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu, niba dushaka gutsinda mu marushanwa yadushyizwe imbere, nimesema tuweke kando mzigo mzito. Navuze ngo dushyire ku ruhande bituremerera byose, tuzingayo ibyaha bitwizingiraho. Lakini pia tujizuie katika mambo yanaweza kutatiza
mashindano yetu. kandi twirinde ibintu byose bishobora kutunaniza mu marushanwa yacu. Tujizuie katika hayo kama Paulo angesema na yeye anajizuia, maana anajua na yeye yuko kwenye mashindano yamewekwa mbele yake. Nkuko Paulo arimo abivuga, nkuko nawe avuga ngo yirinda muri byose. Unaona Paulo anapoandika maneno haya. Murabona Paulo arimo yandika aya magambo. Paulo ni mtume wa mataifa. Paulo yari intumwa ku banyamahanga. Amekutana na Yesu mchana akienda Dameski. Yahuye na Yesu ku manywa y'ihangwa ry'i Damasco. Amepata ufunuo ambao ametuandikia na umekuwa baraka kwa vizazi vyote vya kanisa hapa duniani. Yahawe ihishurirwa hanyuma aratwandikira bimumugisha ku bisekuru byose. Amejaliwa kwenda mpaka mbingu ya 3. Yagiriwe ubu nagera mu ijuru rya 3. Na ameona mambo makubwa sana huko. Abona ibikomeye. Lakini anaandika. Ariko arandika. Na mimi nataka kujizuia ili niweze kushinda katika mashindano yaliyowekwa mbele yangu. Nanjye ngerageza kwirinda muri byose kugira ngo mbashe gutsinda mu marushanwa yashize mbere. Kwa hiyo ili tuweze kushinda katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu, kugira ngo tubashe gutsinda mu marushanwa yadushizwe imbere, lazima tujizuie katika mambo mbalimbali. Ni ngombwa ngo twirinde mu bintu byose yatakayozuia tusipige mbio vizuri katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Bishobora kutubuza kurushanwa neza muri ayo marushanwa yadushizwe imbere. Na tukifanya vile tunajiweka vizuri ili tushinde katika mashindano yamewekwa mbele yetu. Kandi iyo dukoze dutyo tuba twifashe neza bikadufasha gutsinda muri ayo marushanwa. Bila hivyo tunaweza kushindwa. Atabaye ibyo tuzatsindwa. Lakini jambo lingine Paulo anazungumza pia, lazima tuwe wanaoshindana katika mashindano huwa wanafanya mazoezi mbalimbali. Ikindi Paulo avuga tuba abantu bahora bitoza. Mazoezi kulingana na mashindano yaliyowekwa mbele yake. Imyitozo ijyanye n'amarushanwa turi imbere. Ili ajiweke vizuri. Kugira ngo abe yiteguye. Maana hawezi kurukia tu mashindano akashinda bila mazoezi mengi kwanza. Nta wajya mu marushanwa ngo atsinda ataritoje. Lazima uendeleze mazoezi. Ugira imyitozo. Na sisi tunahitaji kuendeleza mazoezi ya mara kwa mara. Niyo mpamvu tugomba kugira imyitozo buri mwanya. Mazoezi ya takatifu. Kwitoza kwezwa. Mazoezi ya kuzuia mwili wetu kutosheleza mwili wetu na tamaa zake mbalimbali. Kwitoza kunyurwa. Kunyima kutesa mwili wetu kama ambavyo Paulo anafundisha hapa. Kuwima ibyo ushaka kubabaza. Ili tushinde katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Kugira ngo tubashe gutsinda mu marushanwa yadushizwe imbere. Lazima tuzuie mwili wetu katika mambo fulani kwa maisha yetu. Ni ngombwa ngo turinde umubiri wacu mu bintu binyuranye. Nikasema ya kwamba mili yetu tulipako hatujaokoka ili tuongoza na tamaa zake mbalimbali. Turavuga ngo tutarakizwa kamere yacu n'imibiri yacu byatuyoboraga mwirari. Lakini tukisha kuokolewa mili yetu haituongozi tena, tunakataa, tunasema Roho Mtakatifu na neno la Bwana viongoze maisha yetu. Ariko tumaze gukizwa ntitukemera kuyoborwa n'umubiri wacu, ahubwo umwuka wera ni utuyobora. Lazima tuusurubishe mwili wetu. Ni ngombwa ngo tubabaze umubiri wacu ili kujiweka fiti kwa maisha yetu, kugira ngo tube tumeze neza mu buryo bw'umwuka. Katika Afrika yetu sasa tuna maendeleo mengi sana. Muri Afrika dufite iterambere ryinshi. Na sasa magonjwa mengi ambayo sio ya kuambukiza yanasumbua manchi yetu. Ariko hakaza n'ibindi birwara by'ibyorezo byandura nabyo biruhisha ibihugu byacu. Masukari haya, mtu anaumwa sukari. Abantu bakarwara isukari, diabete, kwa sababu ya maisha, mtindo wa maisha. Bitewe n'ubuzima. Hatutaki kutesa mili yetu. Ntango dushaka kubabaza imibiri yacu. Unatoka kwenye nyumba unaingia kwenye gari. Uva mu nzu ujya mu modoka. Utaki kutembea. Ntango ugenda n'amaguru. Utaki kukimbia. Ntango ushaka kwirukanka. Maana hata mashamba tulishaacha kulima huko vijijini. No guhinga imirima yacu mu cyaro twarabiretse. Kwanja France tunafikiri labda hiyo ndio maisha mazuri yenye maendeleo. Hari igihe kenshi twibwira ko ubwo ari bwo buzima ari byo terambere. Matokeo yake tunapata magonjwa mengi aina mbalimbali. Icyavuyemo twabonye indwara nyinshi z'uburyo bumwe n'ubundi. Ndio maana Paulo na katika maisha ya kiroho ni vile vile. Kandi no mu buzima bw'umwuka nuko bimeze. Lazima ujitese, lazima wakati mwingine ujizuie ili uweze kushinda katika mashindano yaliyowekwa mbele yako. Ni ngombwa umubiri wawe uutese kugira ngo ubashe kunesha.
Siku nyingine tumezungumza juu ya kuomba wiki hii hapa. Tumezungumza juu ya kuomba. Twavuze hejuru y'amasengesho. Siku nyingine amka mapema, omba Mungu masaa mawili. Byuka mu gitondo kare ufata masaha abiri usenga Imana. Mwambie mwili usideke, nataka kuomba Mungu. Bwira umubiri ngo guma hanga usenge. Unautiisha mwili usiwe kikwazo chako katika mahusiano yako na Mungu. Tegeka umubiri ntukubera ikintu kikubuza kusabana n'Imana. Siku nyingine namwambia mwili leo hautakula. Akabubwo mbwira nanjye umubiri wanjye nkabwira ngo uyu munsi nta kintu uri burye. Nataka kuomba Mungu. Ndashaka gusenga Imana. Masaa 12 hakuna chai, hakuna chochote. Nataka kuomba Mungu katika maisha yangu. Amasaha 12 utanywa icyayi nta kintu ufata ndimo nganira n'Imana. Unajiweka katika mazingira ya kushinda mashindano yaliyowekwa mbele yako. Uburimo winjira mu buzima buzagufasha kunesha mu marushanwa kuri imbere. Mtu mmoja aliniambia akiona mimi nafunga sana. Hari umuntu umwe wambwiye abona niyiriza kenshi. Unajitesa bure mzee. Arambwira ngo wa musaza we rwose uri kwiruhiriza ubusa, rekera. Hakuna shida. Nta kibazo gihari. Nikamwambia wewe hufahamu. Ndamubwira ngo we ntubizi. Endelea, unavyofikiri hii itakusaidia, endelea. Komeza uzabona icyo bizakumarira. Mimi niache. Njewe ndeka. Ninajua ninachokifanya. Nzi icyo ndimo gukora. Ninaweka maisha yangu katika mazingira ambayo niweze kushinda mashindano yaliyowekwa mbele yangu. Ndimo ndatoza umubiri wanjye kugira ngo uzashobore gutsinda mu marushanwa ndi imbere. Ninafanya mazoezi. Ndi gukora imyitozo. Nafanya mazoezi ya mambo ya kiroho. Ndi gukora imyitozo mu buryo bw'umwuka. Ili nipate kushinda katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Kugira ngo mbashe gutsinda mu marushanwa yashyizwe imbere. Nilikuwa nahudhuria gym moja, wale pana wafanya mazoezi kwenye gym moja huko kwetu. Hari ahantu bagira ibintu bya gym tonika iwacu. Wanafanya mazoezi huko ndani. Bakorera imyitozo mu nzu. Ninaenda mara 2 kwa wiki. Hanyuma najyaga njyayo 2 mu cyumweru. Na ile gym walikuwa wameandika maneno hapo kwenye gym yao. Bari baranditse amagambo. No pain, no gain. Utishyuye nta ngukina. No pain, no gain. No pain, no game. Nta mubabaro nta gukina. Kama hutaki kuumia, hautapata. Ni udashaka kubabara ntacyo uri bubone. Ili upate afya, kugira ngo ugire ubuzima, umie, babaza umubiri, utoke jasho, ubiri cyuya, ufanye viungo visumbuke, umubiri wawe worohe, usikie mapigo yanakwenda mbio, damu inatembea, amaraso agende neza. Kumbe kwa kufanya hivyo ndio unapata afya sawa sawa ya mwili. Noneho mu gukora iyo myitozo nibwo umubiri ugira ubuzima. No pain, no gain. Utababaje umubiri ntacyo uri bubone. Ukijihurumia utajiumiza. Niwibabarira uribabaza. Lazima ukubali kuumia ili uweze kushinda mashindano yaliyowekwa mbele yako. Ni ngombwa wemere kubabara kugira ngo ubashe gutsinda mu marushanwa yagushyizwe imbere. Mazoezi, imyitozo ya kuamka mapema, kuomba Mungu kwa ajili ya roho yako. Kubyuka kare kugira ngo usenge. Siku nyingine hakuna chakula kwa mwili wako, unamwambia wewe tulia leo, nataka kushinda bila kula mbele ya Bwana. Undi munsi ubwira umubiri ngo ntango uri burye, ndashaka kwirwa imbere ya data. Ndio mwili unalalamika kidogo. Icyo gihe umubiri usa nkaho ubabaye. Ndio utagaini, ndio utapata sasa. Ariko nibwo uri bubashe kunguka. Unauambia mwili siku 2 wewe hautakula leo, siku 2. Kabwira umubiri uti iminsi 2 ntacyo uzarya. Kumbe unapotoka katika siku 2 za kuomba na kufunga ndio unapata sasa baraka ya Bwana. Noneho uvuye mu masengesho y'iminsi 2 wiriza ubusa ukabona imigisha y'Imana. Unapata nguvu ya kushinda katika mashindano yaliyowekwa mbele yako. Niyo ubona imbaraga zo kunesha mu marushanwa yagushyizwe imbere. Unapeleka zile tamaa zinazokusumbua mbele ya Bwana kwa maombi siku 2, siku 3, na ukitoka kule umefunguliwa kabisa. Hanyuma ugafata ryarari ryakugoye ukarijyana muri ayo masengesho imbere y'Imana iminsi 2, iminsi 3 ukavayo wahindutse. Unakesha mbele ya Mungu ama usiku wa leo, nataka nisilale, nataka kuomba Mungu. Hanyuma ubundi ukavuga ngo iri joro ntango ndi buryame ngiye gusenga Imana. Hiyo itakusaidia kushinda katika mashindano yaliyowekwa mbele yako. Ibyo bizagufasha gutsinda mu marushanwa yagushyizwe imbere. Lakini jambo lingine, ariko irindi jambo, ni vizuri ujae neno la Mungu.
ni ngombwa ngo ube wuzuye ijambo Na ry'Imana. huwezi kujua neno la Mungu kama wewe ni mvivu wa kusoma Biblia. Kandi ntushobora kugira ijambo ryuzuye muri wowe uri umunebwe wo gusoma Bibiliya. Jipatie nidhamu, jiwekee nidhamu ya kusoma Biblia kila siku, na kwa njia hiyo unajiweka katika mazingira ya kushinda katika mashindano yaliyowekwa mbele yako. Shyiraho gahunda yo gusoma ijambo ry'Imana buri munsi. Uzaba urimo wishyira mu buzima bwo kunesha mu marushanwa yo gushyizwa imbere. Moja ya majaribu ya nyakati tunazoishi leo, bimwe mu bigeragezo by'iki gihe mu gihe dusohoyemo, hizo simu zetu hizo ni izi telefoni zacu. Simu hizo zimekuwa miungu kwetu. Izi telefoni zabaye bigirwamani wacu. Nilisema kwenye ibada ya kwanza, na bivuze mu iteraniro rya mbere, hata mtu anakuwa kanisani hapa, umuntu ari hano mu rusengero na amekaa huko, yicaye hano, hasikilizi neno la Mungu, ntango yumva ijambo ry'Imana, anachati tu, arimo arachatinga, arimo arandika ama message. Mungu wake ni simu, Imana ye ni telefoni, Mungu wake ni kuchati, Imana ye ni kuchatinga. Nilisema ibada ya kwanza, na bivuze mu iteraniro rya mbere, tukiwa mbele ya Mungu tunasikiliza Mungu akizungumza na sisi kupitia neno lake. Iyo turi imbere y'Imana tuba twumva ijambo ry'Imana, Imana ivugana natwe muri iryo jambo. Tunafunga kila kitu kumuonyesha heshima Mungu aliyetuokoa na aliyetuzaa mara ya pili kwa baba yetu. Dufunga ikintu cyose kugira ngo duhe Imana icyubahiro cyayo, Imana yaturokoye ikaturema. Na hii inawezekana tu, kandi ibyo birashoboka. Si miaka 10 iliyopita ulikuwa hauna simu na uliishi. Si myaka 10 ishize hari telefoni wagiraga ni wari uriho. Miaka 20 iliyopita ulikuwa hauna simu na uliishi tu, hakuna shida. Mu myaka 20 ishize wari uriho utagira telefoni, nta n'ikibazo ufite. Kwa nini simu iwe Mungu wako? Kubera iki telefoni yawe Imana yawe? Mtu yuko tayari kuamka asubuhi aanze kuchati na simu, hana muda wa kusoma Biblia mpaka jioni. Umuntu ashobora kubyuka mu gitondo arimo achatinga, asubiza ama message, nta n'umunota yabonye wo gusoma Biblia akarinda ageza ni mugoroba. Hajirishi neno la Mungu, ntango ajya ry'ijambo ry'Imana, hajirishi neno la Mungu, ntango ajya asoma ijambo, analisha vitu vingine tu, yigaburira ibindi bintu. Utashinda katika mashindano yaliyowekwa mbele yako. Ntango uzatsinda mu marushanwa ari imbere yawe. Lazima tujiweke katika mazingira ya kufanya mazoezi ya mara kwa mara, ili tushinde mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Ni ngombwa tube mu myitozo buri munsi kugira ngo tubashe gutsinda mu marushanwa. Neno la Mungu likatawale maisha yetu. Ijambo ry'Imana ritegeka ubuzima bwacu. Tusome neno la Mungu kila wakati, mara kwa mara, na kwa njia yetu tunajiweka katika mazingira ya kushinda mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Tusome ijambo ry'Imana buri munsi buri gihe kugira ngo tubashe gutsinda. Na kwa kufanya hivyo tunajiweka katika mazingira ya kushinda mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Kandi turimo dusoma ijambo tubaho ubuzima buzaduha kunesha. Mungu asifiwe, ametupa neno lake. Imana ishimwe yaduhaye ijambo ryayo, ametupa Roho wake Mtakatifu, yaduhaye umwuka wayo. Vitatusaidia katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu, bizadufasha mu marushanwa ari imbere yacu. Lakini kuna jambo lingine limetajwa pale kwa Waebrania, ariko harindi jambo nabonye mu Baheburayo. Tukipiga katika mashindano haya, iyo turimo turushanwa, tumtazame Yesu, dutumbire Yesu, tumtazame Yesu, dutumbire Yesu. Katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, macho kwa Yesu. Amarushanwa yadushizwe imbere, dutumbire Yesu, tumtazame Yesu, dutumbire Yesu. Jambo ambalo shetani hapendi, ijambo Satani adakunda. Shetani atataka kukuonyesha matatizo yako, shida zako mwenyewe, ashaka kukwereka ibibazo byawe, ingorane zawe, atakuonyesha tabu zinazokuzunguka, azakwereka ibibazo bikuzenguruka, ili ukate tamaa katika mashindano yaliyowekwa mbele, kugira ngo ucike intege mu marushanwa. Tukitaka kushinda katika mashindano yale, iyo dushaka gutsinda mu marushanwa, macho yetu yamtazame Yesu, amaso yacu atumbire Yesu. Unapokimbia katika mashindano hayo, mtazame Yesu. Urimo wiruka muri ayo marushanwa, atumbira Yesu. Shetani hapendi utazame Yesu, ukwiye gutumbira Yesu. Shetani hapendi utazame Yesu. Satani ntashaka ko utumbira Yesu, anataka wewe utazame matatizo yako, yashaka ngo urebe ibibazo byawe, uvunjike moyo, ukate tamaa, ucike intege mu mutima, ucogore. Shetani anataka utazame matatizo, utazame wanadamu na tabu zao. Satani ashaka ngo urebe abantu
uone mapungufu yao, uone madhaifu yao, urebe intege nke z'abantu, urebe kugabanukirwa kwabo, uvunjike moyo, ucike intege mu mutima. Nikasikia mama mmoja anasema, numvisha umubyeyi umwe avuga, yani yule fulani kabisa ameanguka, ameshindwa njia ya Bwana. Uriya muntu yaraguye, yananiwe urugendo. Alishangaa anasema, yani yule ameshindwa na yeye kabisa. Ese uriya nawe koko yaraguye? Basi Yesu hayupo. Ariko Yesu ntawuhari. Yesu yupo. Yesu arahari. Watashindwa wote, Yesu yupo. Bazagwa bose, ariko Yesu arahari. Shida yake anataka kutazama huyo kiongozi wake, huyo mchungaji wake, huyo mtu wake. Ikibazo cye yarebye ku mushumba we, areba umuyobozi we, areba abantu. Katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu, mu marushanwa yadushizwe imbere, mtazame Yesu. Tumbira Yesu. Ondoa macho kutazama wanadamu, kura amaso ku bantu, kutazama wachungaji, kutazama wainjilisti, kura amaso ku bashumba, kura amaso ku bakristo. Wewe mtazame Yesu. Reba Yesu wenyine. Maana hawa nao ni wanadamu, wanaweza kuwa na mapungufu na makasoro mbalimbali. Aba nabo n'abana b'abantu bashobora kugira intege nke, hari ibyo babura. Utavunjika moyo bure. Wewe tazame Yesu. Nureba ku bantu uzacika intege mu mutima kubusa. Na nataka kukuambia, ukimtazama Yesu kuanzia asubuhi mpaka jioni, nutumbira Yesu kuva mu gitondo kugera nimugoroba, hautaona kasoro yoyote kwa Yesu. nta kimwe uzabona ko Yesu abuze. Utaona upungufu kwa Yesu. Uzabona intege nke kuri Yesu. Utaona upendo wake. Uzabona urukundo rwe. Utaona uaminifu wake. Uzabona ko ari uwo kwizerwa. Utaona uvumilivu wake. Uzabona kwihangana kwe. Utaona upole wake. Uzabona gutuza kwe. Utaona wema wake. Uzabona ubwiza bwe. Lakini ukitazama wanadamu, ariko nureba abantu, wana mapungufu mengi sana kama wanadamu, bafite intege nke nyinshi nk'abana b'abantu. Ili ushinde katika mashindano yaliyowekwa mbele yako, kugira ngo utsinde mu marushanwa yagushizwe imbere, tazame Yesu alianzisha imani yako na mwenye kuimaliza imani yako. Reba Yesu waguhaye kwizera kandi ari ugukomeza muri wowe. Sikia kutoka kwake. Umvijwe rye anaposema na wewe, icavugana nawe, utasikia na kwambia endelea mbele, niko pamoja na wewe. Uzumva kubwira ngo komeza imbere, turi kumwe. Sijakuacha bado, sindakureka na hato, niko karibu na wewe, ndi hafi yawe. Endelea mbele, komeza imbere. Yesu kena kumtazama na kumsikiliza, inutumbira Yesu kandi ukamwumva. Hata kama wakati mwingine unajisikia wewe ni mdhaifu na unakata tamaa na udhaifu wako, niji uzumvura ufite intege nke, ugiye gucika intege, usijali. Yesu hawezi kukuacha katika mazingira hayo, anataka kukusaidia ushinde udhaifu huo ulionao katika maisha yako. Ntugire ubwoba, Yesu ntabwo ari bukureke kukumeze gutyo, azagufasha utsinde mu marushanwa. Maana najua huwezi kwa uwezo wako, kuko azi neza ko ntacyo ushoboye mu bushobozi bwawe, mu mbaraga zawe. Ndio maana amekuja kwa sababu yako wewe, nicyo gituma yaje ku bwawe, akusaidie, agufashe, akushindie, akuneshereze, akutie nguvu, akongeremo imbaraga, akuwezeshe, agushoboze. Kwa hiyo mtazame yeye, kubw'ibyo mutumbire, hautakwazika, ntango uzasitara na hato. Yesu hatakukwaza, Yesu ntazagusitaza. Sijawahi sikia mtu akisema nimekwazwa na Yesu. Nta muntu ndumva avuga ko yasitajwe na Yesu. Hata mimi nimetembea na Yesu miaka 40, Yesu hajawahi kunikwaza, ntango aransitaza. Tumtazame yeye, dutumbire Yesu, na tukimtazama yeye tuna ushindi katika yeye. Kandi ni dutumbira Yesu tuzanesha, na tukiwa lakini tukiwa na yeye tutashinda katika mashindano yaliyowekwa mbele. Kandi ni tuba turi kumwe nawe tuzatsinda mu marushanwa aturinde. Na yeye pia ameahidi kwamba atatupa ushindi, atatusaidia kwa msaada wake, tutashinda katika mashindano hayo. Kandi nawe yadusezeranyije ko azaduha intsinzi, azadutsindishiriza, azadufasha. Kama ambavyo mtume Paulo anaandika kwa Warumi pale, nkuko Paulo yandikira Abaroma, anasema ni nani atakayewahukumia adhabu watu wa Mungu? Ninde uzabaciraho iteka abantu b'Imana? Ni nani atakayewashtaki watu wa Mungu? Ninde uzabatsinda? Ni nani huyu? Ninde? Baadaye amesema hivi, hanyuma aravuga gutya, katika mambo yote, muri byose tunashinda na zaidi ya kushinda. Tunushishwaho kunesha, si kwa uwezo wetu mwenyewe, ntango ari ku bushobozi bwacu, ni kwa msaada wake yeye aliyetupenda. Nuko uri kudutsindishirizwa na Yesu wadukunze. Tukimtazama Yesu tuna ushindi katika mambo yote. Iyo dutumbiriye Yesu turatsinda muri byose. Tutashinda ulimwengu, tuzanesha isi, tutashinda katika mashindano yaliyowekwa mbele
yetu. Tuzatsinda mu marushanwa yose. Tutamshinda shetani. Tuzatsinda Satani. Na tutamaliza vizuri katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Kandi tuzarangiza neza muri ayo marushanwa. Mungu akutie nguvu na Mungu akusaidie. Imana itwongeremo imbaraga kandi wafashe katika mashindano yaliyowekwa mbele yako. Mu marushanwa yabashizwe imbere. Pigana, pambana, endelea mbele. Rwana neza, komeza imbere. Ukikumbuka ya kwamba katika mashindano yale unahitaji kujilinda na mambo mbalimbali. Kandi wibuka ko muri ayo marushanwa ukwiriye kwirinda muri byose. Lakini si hivyo tu peke yake. Ariko si ibyo gusa. Katika mashindano yale umtazame Yesu. Muri ayo marushanwa utumbire Yesu. Mambo ambayo shetani hataki wewe umtazame Yesu, anataka uangalie mambo mengine tu. Kuko Satani ntashaka kutumbira Yesu, arashaka kureba ibindi bintu. Ugumu wa maisha, ubuzima bugoye, mambo magumu sana, ibiruhije, biashara inaanguka, ubucuruzi bwahombye, watoto wanasumbua, abana barwaye, mke anasumbua, iki cyanduhije, mme anahangaisha, ndahangayitse, unabaki unatazama hayo peke yake. Unabaki unatazama hayo peke yake. Ukagumya ureba ibyo ngibyo byonyine. Macho yako kwa Yesu. Amaso yawe uyahange kuri Yesu. Piga mbio katika mashindano yaliyowekwa mbele yako. Rwana n'umwete mu marushanwa ari imbere yawe. Yesu atakusaidia kushinda katika mashindano haya. Kandi Yesu azagufasha gutsinda muri ayo marushanwa. Amesema karibu mara 7. Yaravuga inshuro 7. Yeye ashindaye. Unesh. Yeye ashindaye. Unesh. Yeye ashindaye. Unesh. Yeye ashindaye. Unesh. Shindana ushinde. Shindana ushinde. Rwanda neza utsinde. Shindana ushinde. Rwanda neza utsinde. Shindana umalize mashindano yaliyowekwa mbele yako. Rwanda urangize neza amarushanwa yagushizwe imbere. Usiishie njiani. Ntunanirwe mu rugendo. Mungu awabariki kwa maneno haya. Imana ibahe umugisha kubw'aya magambo. Amen. Amen. Mana data, Mana nyirimbabazi, turagushimye kubwira ijambo, turagushimye kuvuganye natwe, turagushimye kutwibukije ko turi mu marushanwa, kandi tugoswe n'igicu cy'abahamya barushanijwe neza, bakanesha, bagakomera, bakarangiza neza urugendo. Ibyatubuza kurushanwa neza ni byinshi, ibyatugora ni byinshi, ariko ni wowe utuneshereza. Udushoboze twiyambura ibituremerera, twiyamburira ibiturusha, imitwaro yose tuyiture hasi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ubidukorere data, ubituremere, ubiduhe, kuko ari wowe udushoboza byose. Uduhe kugutumbira iminsi yose, uduhe kugutumbira ibihe byose. Ubidukorere data, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.